Mnogi vide da ako prihvate istinu, da će u svojoj rodbini i u svojoj čak i najbližoj porodici biti odbačeni. To vide da je jedna realnost i čest slučaj kod ljudi. Nakon što je prihvatio pravi put, saznao ga i prihvatio ga se, često u svojoj porodici, bližoj pa i daljoj, bude stranac, garib, osamljen, ne razumiju ga u svojoj kući. Ovo je upravo bilo uzrokom mnogim nevjernicima da pretpostave ostanak među svojom rodbinom i bližnjima i svojim narodom, da to pretpostave primanju islama. I kod mnogih se i dan danas dešava da kada neko primi islam, da ga cijela porodica napušta i da ga se odriču. Čak ima slučajeva gdje budu pojedinci zbog primanja islama izloženi i smrtnoj opasnosti. Dakle, jednostavno proganjaju ga dok ga ne ubiju, želeći time zaprijetiti i drugima da im ne padne na um da promijene svoju vjeru i da prime islam. I mnogi, bojeći se da ih tako nešto ne zadesi, ostave i napuste prihvatanje i slijeđenje istine.